Жаралы қол балдым. Үрпериден жаралы бүлбүлдеген қыз болды. Бақталайды чақырған мен бар жекеген уыз болды. Балдары сүп чоң ойғын, ай-яй-яй, ой-ой-ой. Балдарыбыз қырғыздың, ай-яй-яй, ой-ой-ой. Баршылықта жашайлы, балын татып тұрмыштың. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, балын татып тұрмыштың. Алты саққа қолымда асман тірет қалпағым, әділдікте жашаған. Birinci класс, сүйікті класс, барыбыз илим үйрендік. Birinci класс, ардақты класс, ұмытпайбыз сені біз. Кечеги күн естен кеткес, біз бақчаның бөбегі. Бүгін болса, біз мектептің ең бақтылы баласы. Birinci класс, сүйікті класс, қадірлісің бізге дайым. Дұшран жолық сүйкімдідір, әжелерім ағайым. Кечеги күн естен кеткес, біз бақчаның бөбегі. Бүгін болса, біз мектептің ең бақтылы баласы. Саламатсыздарбы, урматтуу Алиппе майрамынын коноктору, жүзүндүү кесиптин ээлери болгон мугалимдер, алгач ирет мектеп кособосун аттаган балдар бүгүн сүйүктүү Алиппе китеби менен коштошкон отурушат. Анда эмесе биринчи А класстын окуучуларын чакырып алалы. Эркин, Эркин кызым, сатылып калганбыз. Гүлдей назик сүйкүмдүү С.Маматова бульду. Акылдуу, эрктүү жигит, акылбектер бол. Урмандагы Якубан, эрктүү Автокулова Раяна.
күндү Язакова Жасина. Андемесе азыркы сөздү мектептин окуу бөлүм башчысы Аданбай Жекескелес. Отырайғандарына оқушылар, бүгінгі Алиппе майрамыңар менен сіздерді чын жүректен құттықтайын. Барлық ушул мерзімге чейин Алиппени оқып таңғалап таныдық пы? Оқушты білдік пе? Жазышты үйрендік пе? Сүрө тартыштычы? Ой, азаматтар, ой деген сөзді еш орын айтышат деп. Андемесе жекелер, бүгін мына сіздерден бір жылдық мейнетіңерден үзіліңер жатасыздар. Ушул оқушыларыңар сіздер ойлағандай оқушылардан болсын. Ең жақсы, ели жұртына, Қырғызстанға келген оқушылардан болсын. Келешекте ушул окуу жайды эң жакшы бүтүрүп, мындан да сонун окуу жайларга өтүшүңөргө мен чын жүрөктөн тилектеймин. Барганда окуудагы ийгиликти каалайм. Эжекелерге ишинин мынау үзүрлүү, эң кыйын балдар менен иштөөдөгү эмгегиңердин үзүрү жакшы болушуна чын жүрөктөн тилектейм. Андемесе бүгүнкү Алиппе майрамыбызды ачык деп жарыялайм. Мыкты окуп, талбай билим алгыла, таза сакта билим кенжиктепти. Анткени ал так сүйлөөгө үйрөттү. Алиппебиз алтын китеп ачылган, тамгалары бермет болуп жазылган. Босо-босун ачып бизге билимдин, Алиппебиз балдарга арнап жазылган. Андемесе саламдашуу менен баштайбыз. Салам айтам калкыма, ага эже баарына саламдар, салт экен улуу кыргыз калкыма. Денсаулык каалатпана, ийгилик айтам саламды, көзмө саламбек, көрсөтпөм кетей. Саламдашу салттан калган мураско, саламдашу эң биринчи туратко, саламдашу үлгү менен жеткирип, андан кийин оюн күлкү куратко. Оксун бизе
video sürese Sakay ve cevap verebiliriz. Biz baktığımızda kurşumuzda kurban tadına kalmamakta bizden kurban. Bildirelim, çocuklar var, okuyucularımız var. Bizi mektep salıngan, bilimge bizi kandırgan, kökü yaptı saktayımız, muğalimdi tanktayımız. Sadalını saklayın.
нуру. Булактардын ырлары, кандын дамы, гүл жытту, жаздын төккөн жамырлары демекчи. Азыр жаз жөнүндө декламация. Ayı kurdurup çiğninden çığa geldi olgun uktay ağaç emirik caz gelip var. Tutmuş kalkırmalar, kanatlar çurullar, eller gelip kırmızlar, caz da gelip caz. Bardakta giydik, can can kaçan gün, ümitin yaşanın, canından canlı. Булактардын ырлары, кандын дамы, гүл жытту, жаздын төккөн жамырлары демекчи. Азыр жаз жөнүндө декламация. Düşündüm, Alippe'ni bütürdüm, Alippe'nin bayramını her gün sayıp bütürdüm. Alippe'm kelek çektim başa attı sen, Alippe'm kek durmuştun ırısı sen, Alippe'm ahıyı kattın kengi boğun, Alippe'm kek durmuşka başladın sen. Başladı.
çalma çaldı dek, dövüştürgün domuzdu, dansan saldı dek. Yağdan kıştan cangırcı, cetici joker alıptır. Cercanağan düşmandın, yolun tozu kalıptır. Cetik badır cangırcı, cetiğin uğru salttır. Zovalolu almam ben, zoday tuban min, kiyip, minittir, zoça kudu kiyiptir, tuban belge yiyiptir, servetine aylanır, sırtıp çoğu titrer. Kapağını kan koşun, halktan çıkana koşun, kulağı dapta kuşluğan, hamaca yutluğan, hasiyet düzen eken, kalıp kalan çağa gene. Lopnar degen göl eken, loptar degen cer eken, lıbetik sokkan gel eken, sıkılan ısık göl eken, lahmasına sığıngan, lölü degen erkine. Ey muz bıçak başta kağısın, mindegen kofun bağısın, manastan uğan çakırıp, manastep bağı bakırıp, buna o şonda kırgızdan, mancunu girdi çakırıp. Alkol manas kabıran, ağay salıp karasan, ayın benimle kırıldır, canlısından bıkıldır. Teri yada karege, bendeden öldüm zarege, sayı ayege, tehlikeli canege, adı şahsan manasta, bacası yoktur canege. Egrafı sodun kirişti, razı bolup cenenge, rahmat aytıp kız çoru, kırgıl başta karısı, kız çorunun barısı, kostür parga minişti. Say kalkacaksın surasan, sar altından don giygen, sarı tulbarat mingen, sağlık kurun moynuna, sultan manas batırga, sağlam daştan kezekene. Tölü manas batırdın, tölge çakara tölügü, topkaşların caydı de, tölge tatıp kaldı de, tozdan düşüp tölgösü, tök gelişip kaldı dedi. Oşonda alman karasa, orgup çam çıgar, organ çamdın içinde, ol bir sol bir kan çurup, oy tediri tebilir, oran çubak kenardan ey. Hürmü de denereken, hürüstemden şereken, hüccür aşık kalmaka, hüccür aşık kalmaka, üç gün gördü alışıp, hüzün güden kuttay bay, üstöge bastak sayışı bey. Uzun boylu kendalı, kulak taşıp sığalı, uğa çıksa art olday, uçka istesen kolday, uzak yolda dalbalan, tatçın olmadan gene. İyiliğindeki hak gede, inine mana sayganı, iyi göstü tacaga, İmeye közü sayganı, içimde buğday koydu da, İmeye gittim kayganı. Ayıkın kandırına civay, ayıke kırığına yeken, anday mınday deyipse, ancan cümle kıttaydı, bayrak gegen kezekene. Çoğu çubak batır,
kıçıra razı bolup tınlağanı. Elamadın egesi, düşün ekin gencesi, eküzün aydosu, ekü kular şeken, uza çocuk boynada, ege gelden kezdegen haneli hanesinin, kagaçlı başına, kanarını alıp karşına, halka şarap doğruplar, kanlar
дорогие гости! Сегодня мы рады вас видеть на нашем празднике «Прощай, буква». А теперь начинаем наш праздник. Ребята, как называется этот мир? Русский язык! Сколько букв в русском языке? 33! А вы знаете стихи про русском языку? Да! Великий, могучий русский язык! Крылатый учит он веки один! Дружба сегодня с русской речью, сумлением народа на нашем планете! ребята, а кого не хватает на нашем празднике? Азбуку, да? Давайте позовем азбуку. Азбука! 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 Здравствуйте, дети! Я азбука учу читать. Меня никак нельзя не знать. Меня изучите на 5 и сможете тогда любую книжку прочитать без всякого труда. Здравствуй, дорогая азбука. Мы рады видеть на нашем празднике наших гостей. А ребята покажут тебе, чему они научились своей помощью. Что мы делаем на уроке русского языка? Учим русский язык. Давайте вместе поем. Буквы разные Писать, а мне точно писать. Уча в школе, уча в школе, уча в школе. Читать и умножать, малышей обижать. Уча в школе, уча в школе, уча в школе. Читать и умножать, малышей обижать. Уча в школе, уча в школе, уча в школе. Молодцы, ребята. А что вы видите? Школа! Наша школа какая? Красиво! А вы знаете стихи про школу? Да! Школа! Это светлый дом! Мы учиться будем дом! Там научиться и писать, складывать и умножать! А теперь дети читают свои стихи. Ты книга первая моя, теперь читать умею я. Света много книжек, есть всем книжек, я могу прочесть. Молодцы. Тетяна. Где на всех мы в поход пошли, было очень интересно, остановиться в море. Аня. Тебя, наш добрый друг, буква, за все благодарю, за слово, мама, слово, ми, спасибо, говорим. Книжки могут разрывать читать, а во всем на свете очень любите читать взрослые дети. Мне учиться очень нравится, а отвечать я не боюсь, я могу задать справиться, потому что я не ленюсь. Да, я читаю и пишу, я читаю ответ, я пою очень слова. Жасмина. Как еще начинали нами мама писала, я считаю, что каждый. До свидания, буква, дорога. Грустно нам расставаться. Книг других на милый рано. Мы читали тебя много дней. Азбука, азбука, каждый мой брат. Нам поможет вместе читать она.
сегодня на праздник мы.
Спасибо за участие. Eden bergen edetil, edetilin jakşı bil. Atam bergen altın til, ata tilin jakşı bil. Bizdin edetilimiz biz 5 öz çağırız, sıralarına cevap veresizler. 5 bala özüne işengen, sıralarına cevap vere alan bu eder. Özüne işengenlerden 5 ema çıkılan. Azık sizlerge şar verilir, şarın içinde sıraları var. Sıralarına tap cevap veririz. Ha? Cuma'nın gündörün atak ver. Perşembe, Perşembe, Çarşembe, Beşembe, Cuma, Seyşembe, Şembe, Seyşembe. Yotuşkan tamkas tevişlerdi. Atak ver. 36, 34. Ya, yo, yu. Ye. Allah. Okurmanlardan git gördü. Yotuşkun. Henüz imzaladı, yotuşkun değil. Tamam. Allah şimdi verin. İki tane bana verin. İki. Git gördün koy. İki tane bana. İki tane bana. Düşman tangalar. Dört. Gördü. İkiden tıbış bere. Turay tuğbalar. Tangalarda kanday boğulup bölünür. Tangalar kanday boğulup bölünür. Tangalar ben çıkardım. İkiye bölünür. Tangalar ikiye bölünür. Üncü caka. Üncü cana. Ünsüz caka. Üzülördü atak ben. A. İ. O. U. Ya.
айтышуусу Алиппе назарында. Good.
Dostum gel seni bağlayma. Kılımlardı karlı saparıla, Samsız mezgil akanlar yoluna. Gece